နှစ်လောရောက်သွားပြီလားမသိဘူး ဗျာ ဘယ်နှစ်လောရောက်သွားပြီလားမသိဘူး သူတို့ပြောတာတော့3လောက်တော့ကြံသေးရပြောတယ် ဟမ်နောက်3လောက်ကျန်သေးတယ် ground floor ကရေကြီးတဲ့ဟိုဒီထဲကဟောပေါ့မြောက် floor ထဲဝင်သွားတာတဲ့အဲဒါကြောင့်အခုကဟိုတော့2လောလောက်ဟိုပြရအောင်ပါပေါ့ဒီနေ့တော့မပေးနိုင်နောက်နေ့တော့လာလိမ့် Lorsque la terre s'est mise à trembler le 28 mars dernier, နီးနေပြီလားကို Ninh Shui était en vacances, ici à Mandalay, la deuxième ville de Birmanie. အဲ့ဆိုရင်မနေ့ပြန်လောက်မှ3ဝါကြီးအခုမှ3ဝါဖောက်နေတော့တယ် Elle était sortie faire des courses quand les 6 étages de cet hôtel se sont effondrés. Son mari et ses 2 petites filles de 3 et 7 ans étaient à l'intérieur. အဆောက်အုံလုံးဝမထိခိုင်းဘူးကဲမဲ့လူတွေလည်းဝင်မကယ်ခိုင်းဘူးအဲ့တော့အော်တန်တွေလည်းကြားနေရတယ်အဲ့ဒါကျမအရင်စိတ်တူရတယ်ကျမတို့ကထဲမှာနေရလူဆိုအချိန်နဲ့မြစက္ကန့်နဲ့မြအရေးကြီးရလေတညတော့အိပ်ပြီးသွားပြီနောက်တညလည်းအတိုင်းပဲအဲ့နဲ့ကျမစိတ်တူပြီးသူတို့ပြောတယ်နင်တို့ဘာလုပ်ပေးမှလဲအထဲမှာငါသမီး2ယောက်နဲ့ငါကလေးက2နှစ်ကျော်လေးပဲရှိသေးတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပေးမှလဲသူတို့ပြောတဲ့ခါကျတော့သူတို့အဲ့နဲ့လေဟိုလိုဒီလိုလုပ်ပေးမယ်ဘာညာနဲ့အဲ့နဲ့မဟုတ်ဘူးလို့နင်တို့ပေါ်မယ်လုံးမယ်ဆိုလုံးဆိုအဲ့နဲ့ငါ့ဘဘိုးငါပေးမငါပေးမရတော့ဘူးနော်သူ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဘဘိုးကဒီချိန်မှာဘလို့ငါမှလည်းတနိုင်ငံလုံးဖြစ်နေတာတဲ့ Depuis, les pompiers birmans ont reçu le soutien de secouristes russes et de leurs machines pour évacuer les gravats. Alors, près de 2 semaines après le séisme, Ninh Shui vient ici chaque jour, avec l'espoir que les corps de ses proches soient extraits des décombres. My husband my daughter အခုမျောလင်းတာကျမအမျိုးသားကိုတွေးကျင်နေတယ်နောက်ဆုံးဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အင်ကြီးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတွေးကျင်တယ်သူဝတ်ထားတဲ့အင်ကြီးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမသမီးရောအတိုင်းပဲနောက်ဆုံးအဲ့ဒါလေးမြင်ရရင်ကျမကျင်တတ်ပြီငါယောက်ျားငါကယ်လိုက်ရရင်ငါသမီးလေးတွေငါကယ်လိုက်ရရင်ဆိုအဲ့စိတ်နဲ့ပဲကိုလုံးခဲ့တာဒီလိုတော့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်မဟုတ်ရင်တော့ဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ကျမအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျမတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာပေါ့ Il est 12h49 le 28 mars, lorsqu'un violent séisme frappe la Birmanie. Du nord au sud, de Mandalay à Naypyidaw, la capitale, le pays tremble le long d'une faille de 460 km. Le bilan est encore incertain. Plus de 4000 morts, 5000 blessés et au moins 10 000 bâtiments détruits, dont de nombreux monastères, des temples, des stupas. ဘာသာရေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါပြက်ချိန်တန်လို့ပြက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောရယ်နောက်တစ်ခုကကဘာကြီးတစ်ခုပြက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကနမိတ်တွေပဲဒီလိုပဲပြက်သုံးသွားမယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနေတာအဲ့တော့နိုင်ငံခြားအမေရိကန်တွေရုပ်ရှင်ရိုက်ပြတယ်ကဘာကြီးပြက်မယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားတွေကအတိုင်းပဲတိုင်းပြည်တွေကနောက်ဆုံးကြတော့ပြက်သုံးသွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ကိုပြတာ Depuis un coup d'État au mois de février 2021, la Birmanie est plongée dans le chaos. Après 10 ans de transition démocratique, l'armée a renversé le gouvernement d'Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, et l'a jeté en prison. Alors, des forces pro-démocratiques ont pris les armes. Alliées à des groupes rebelles ethniques, elles combattent la junte militaire de retour au pouvoir. Le conflit dure depuis plus de 4 ans. Il aurait fait plus de 50 000 morts et 3,5 millions de déplacés. Engluée dans une guerre civile, l'ancienne colonie britannique fait désormais face à une nouvelle catastrophe.
Le séisme a dévasté le corridor central de la Birmanie, des plaines du nord jusqu'à Naypyidaw, la capitale. Une zone stratégique sous le contrôle du régime. Les territoires tenus par les rebelles ont eux été largement épargnés. Dans un pays où près de 90% de la population est bouddhiste, beaucoup voient dans ce tremblement de terre qui a secoué le cœur du pouvoir le signe d'une punition divine. Pour documenter les conséquences du séisme, il a fallu embarquer pour un voyage interdit. La junte a banni les journalistes étrangers, alors j'ai prétexté un séjour touristique. La discrétion est de rigueur, ces images sont filmées avec un téléphone portable. Mais tous les Birmans rencontrés connaissent les raisons de ma présence. Malgré les risques, face à cette catastrophe qui se déroule à huis clos, ils acceptent de témoigner dans ce reportage clandestin. À Mandalay, 1,5 million d'habitants, près d'un tiers des bâtiments a été endommagé par le séisme. La maison de Cherry tient encore debout, mais elle est inhabitable. En attendant de pouvoir reconstruire, la jeune femme s'est installée sur ce terrain vague. Les familles y vivent dans des tentes offertes par des organismes privés et des ONG. L'aide humanitaire qui parvient en Birmanie est souvent bloquée ou détournée par la junte au pouvoir. Alors, pour se loger, mais aussi pour se nourrir, les habitants s'en remettent à des dons. Ce soir-là, des professeurs distribuent du riz, du poisson frit, des biscuits, de l'eau. Au total, 400 repas. Depuis le séisme, Cherry et son mari n'ont plus aucun revenu.
Avant, ils gagnaient 200 € par mois, le salaire moyen en Birmanie. Désormais sans ressources, eux aussi dépendent des distributions de nourriture. En difficulté sur le terrain contre les groupes rebelles, la junte impose désormais le service militaire obligatoire. Les hommes de 18 à 35 ans et les femmes de 18 à 27 ans doivent rejoindre l'armée pour au moins 2 ans. Pour s'assurer que personne n'échappe à la conscription, les autorités ont mis en place une loterie. Et ce sont les parents qui, la plupart du temps, ont le destin de leurs enfants entre les mains. Ces images sont rares, elles sont filmées par un homme de la junte. Chaque personne pioche un numéro qui sera attribué à son enfant. Plus le chiffre est petit, plus l'enrôlement est imminent. Dans l'arrière-boutique d'une station-service à l'abri des regards, nous avons rencontré 2 jeunes frères tirés au sort la veille du séisme. Ils témoignent à condition de rester anonymes. Les 2 frères ont été tirés au sort au-delà de la 100e place. D'après eux, il ne leur reste que quelques semaines avant d'être mobilisés à leur tour. Mais leur décision est déjà prise. Ils ne rejoindront pas les rangs de l'armée. À l'heure où la junte accélère son recrutement, certains en Birmanie espèrent que la paix finira par émerger des ruines laissées par le séisme. C'est le cas du clergé bouddhiste qui a payé un lourd tribut. Des centaines de moines sont morts, des milliers de temples ont été détruits par le tremblement de terre. À Mandalay, l'un des plus anciens monastères de la ville n'a pas résisté aux secousses.
စာအုပ်တို့ဘာလို့ကြတော့မေဘုံဟောင်းပေါ့အဲ့ဒါနဲ့စာကြတဲ့ L'édifice est un fief du Mabata, un mouvement bouddhiste ultranationaliste, proche des militaires au pouvoir. L'organisation extrémiste est notamment connue pour avoir alimenté les discours de haine à l'encontre des musulmans, qui ont conduit au massacre de la minorité Rohingya en 2017. ဒီထဲမှာအလုံး10ဦးနေစာရောက်တယ်တို့စာပြေဌာနမှာတို့ကျောင်းတိုက်က14ပါးပြန်တော့ Uendra Sakabibunta est l'un des leaders du Mabata. Il a l'oreille des généraux qui dirigent le pays. Dans les décombres de son monastère où sa mère et sa sœur ont perdu la vie, son discours est désormais tourné vers la paix. မှန်တော့တဘာဝဝိဒံဆိုတာအဓိကအကြောင်းကလူတွေကိုကြောင်းဖန်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့စာပေရလူတွေရဲ့တရားမစောင့်မှုအကုသိုလ်ကအားကြီးမှုကြောင့်လူတွေတဖြည်းဖြည်းအဲဒါလေးအေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာစောစောကပြောလက်နဲ့ကင်နေလက်နဲ့တိုက်နေခိုင်နေတဲ့တယောက်နဲ့အတ္တမာနတွေအားကြီးပြီးတော့ဟိုတက်ဖြတ်နေတာတွေဒါတွေညံကင်းပြောင်းမှလောကကြီးရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှာနိုင်ငံလည်းငြိမ်းချမ်းမှာအဲ့တော့ဒါကငြိမ်းချမ်းဖို့ဆိုရင်တော့ Depuis des mois, pourtant, la guerre est aux portes de Mandalay. Le tremblement de terre n'a pas entraîné la trêve espérée. Quelques heures seulement après la catastrophe, la junte a mené des frappes aériennes sur des villages contrôlés par les groupes rebelles. L'épicentre du séisme se trouve tout près de là. Pour s'y rendre, il faut passer des checkpoints tenus par l'armée. Entrer dans Sageng et ses rues éventrées. Ici, 80% des habitations sont endommagées. 2 semaines après le tremblement de terre, certains quartiers n'ont toujours pas reçu d'aide, ni du gouvernement, ni d'ONG internationales. Utang Santun et son neveu Koneng Onsan sont restés coincés de longues heures sous les décombres. Ils doivent leur survie à des voisins. Leur petit hôtel familial s'est effondré dès les premières secousses. Dans cette Birmanie en ruine, Koneng Onsan est l'un des rares à prendre le risque d'exprimer ses convictions.
အဓိကတော့ကျွန်တော်အဖေပေါ့ကျွန်တော်အဖေကကြောက်ဦးသူကကျွန်တော်အဖေကရင်တော့လည်းကျွန်တော်ရင်ဥတန်ရေကန်တော့သူကတိုက်ပိတ်ခံရ ဥပမာဒီမေးကြည့်ရပေါ့ဒီနောက်ဆက်တွဲတွေဖြစ်လာမှာမစိုးရိမ်ဘူးလား ကျွန်တော်ဒါတော့ဘလို့ပေါ့ဒီရဲ့ဓာကြီးတောင်လောက်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့မစိုးရင်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်ကနေကဒီဟိုကဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်တော့ကြာဒီဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်ရဆိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်အကြောက်တရားလမ်းစဉ်ပေါ့ကျွန်တော် Comment ces hommes et ces femmes se relèveront-ils du séisme? Quel avenir les attend après plus de 4 ans de guerre civile? Quand le pays retrouvera-t-il enfin la paix? Pour trouver les réponses à toutes ces questions, les Birmans s'en remettent à ceux qui savent lire les configurations célestes. En Birmanie, l'astrologie est au cœur des croyances populaires. အခုလိုအကွဲကြောင်းနေဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ငလျင်လုံးမယ်ဆိုတာအစကတည်းကထင်ထားတယ်တွက်ချက်ထားတယ်တွက်ချက်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လဲဖြစ်ရောကြည်ပြီးတော့မှယူကျုံမရဖြစ်ပြီးတော့မှ Tan Tunbo est l'un des astrologues les plus courus de Mandalay. Il conseille le peuple, comme les plus hauts cadres du régime. ရှိနေတဲ့ဂျိုးတွေကမွေးတဲ့အချိန်မှာအရှိမောဂုတ်ဆေဝန်းကထွက်လာတဲ့ယာဒီတံမိုးကိုတွက်ချက်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီကာယကံရှင်တယောက်ကဘယ်နည်းဘာဖြစ်မလဲဘယ်တော့ဘာဖြစ်နိုင်လဲ Comme tous ses clients, nous avons demandé à Tan Tunbo quand se terminera la guerre. Qui de la junte ou de la résistance sortira vainqueur? ဒါလည်းမျိုးအမေထားကြ politics ပါမှလည်းကျွန်တော်ကြောက်တယ်ခေတ်ခါတည်တဲ့အတိုင်းအနိုင်အရှုံးဆိုတာဒီနေရာမှာပြောလို့မရအောင်တည်ရပွဲပုံစံမျိုးနဲ့ဘေးကနေခဏယာယီတရဝါအလုံးရဲ့အေဂျန်တာယာမှုကိုအေးချမ်းချမ်းနဲ့2030ဇူလိုင်9ရက်နောက်ပိုင်း ညနေစတွေ့တဲ့အချိန်ကညနေ9နာရီ38မိနစ်မှာတွေ့ရပါညနေပိုင်းเนาะအဲ့အင်ကူနဲ့တမီးအကုန်လုံးသူကပွေထားတယ်ပွေပြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့တင်နေတာပေါ့เนาะကျမမျောလင့်ထားသလိုပဲပေါ့เนาะသူတမီးတွေကိုသူလုံးလုံးကြုံနဲ့နောက်ဆုံးနေ့သူဘယ်လိုပြောမလဲတော့ပြီးခဲ့တယ်ပေါ့ Nin Nin Chue a fini par récupérer les dépouilles de son mari et de ses 2 petites filles. Leurs corps ont été extraits des décombres de l'hôtel où ils étaient ensevelis 15 jours après le séisme. Les opérations de recherche pour retrouver les corps des victimes ont toutes été interrompues. Malgré leurs prières, des milliers de familles ne retrouveront pas les dépouilles de leurs proches, enterrés avec leurs espoirs dans les ruines de la Birmanie.